O soldatlar gelirler azbar doldu. Topma doldu. Biz hepsi 3 bala 3'te yapay. Kayda kaçacağımız, kayda gideceğimiz, telefon yok, bir şey yoktur. İçeride son burada bu ofiser durdu, geldi bizge. Anam çağırdı, anama aytkan. Хозяйка деген, мы здесь очень долго будем деген, пожалуйста, вы ложитесь деген, но в 3 часа меня разбудите деген. Anam endi baramın офицерге de ayta, bele de, мой отец был турок, я как турецкая подданная, вы мне можете, турков не трогали в то время. Ана соң бірда біздің бұл офицер қайтарды. Біз қайтып келдік евге, қайтып келсек бақсақ, біздің ең жақын қоншымыз, анамның ең жақын достының анасы алған, топлаған шилеріміздің енді шығайата. Анам көргеннен қолынан демете, мы не уехали, это ошибка была, оказывается, Диана. Burada getirdiler bizim bundan da ufak edi, bundan dar ufak bir evge koydular. İçindeki iz döşelgen. 9 can. Biz anam 3 bala 4, bitam 4 bala 5, 9 canına bile sıkışta bilemi. Yatmaya yer yok başka. İdris Асанин, Ролан Кадыев, Шакир Селимов, мы все в одной группе были. Балалықты ветан деп өледік. Ветанға қайтмаға. Бізге анамыз сүтінен бізге сіңілді ветан sevgisi. Sürgünlükке alып кеттік. Son burada anam dedi, bu kısmetten çıkmagan ekin dedi. Bitem de dedi, ende bunu satmayacağısın dedi anama. Ana bu kilimini demedik. Son ben evlendiğimde anama ettim. Mağa dedim, bir şey gerek mi anam dedim. Tek bu kilimini verseniz yeter dedim.